Pomaže Bog narode moj, jedinstvena radio emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću i istorijom srpskog naroda. Ozbiljna emisija i ozbiljne teme. Gosti su značajne i priznate ličnosti naše kulturne i naučne scene. Samo na Bum Bum radiju. Ponedeljkom i sredom od 9:15 do 10 časova. Autor i voditelj emisije Svetlana Bogdanović. Hristos se rodi. Poštovani prijatelji, pozdravljamo svojim najradosnijim pozdravom sve do bogojavljenja, kada ćemo ga zameniti pozdravom Bog se javi. Počinje emisija Bum Bum radija Pomaže Bog narode moj. Danas nova tema, manje poznata o stradanju naših predaka. Prošlo je naime 80 godina od stradanja srpskih zarobljenika u logorima Norveške. Ukoliko postavimo pitanje zašto do sada nismo o tome znali, zašto se nije govorilo, zato što su Srbi, zato što je posle Drugog svjetskog rata svaka priča o stradanju Srba bila nepoželjna. Danas, posle 80 godina od stradanja srpskih logoraša u norveškim logorima, snimljen je i film o njihovom stradanju i o hiljadama Srba koji se nisu vratili kući iz logora. Naša gošća je učestvovala u ovom filmu. Sa njom danas razgovaramo o ovoj bolnoj, ali i potrebnoj temi. Obzirom koliko su potresna i svedočanstva, to ne znači da treba da zaboravimo, da ne treba da govorimo o tome i da ne treba da sačuvamo od zaborava, jer naša je dužnost da negujemo kulturu sećanja na naše postradale pretke. Naša gošća je danas profesor Radmila Tonković, akademik, pisac, filozof, novinar, filolog, istoričar vazduhoplovstva, predsjednik je Saveta Srpske asocijacije diplomaca ruskih univerziteta. Govorimo o stradanju Srba u koncentracionim logorima Norveške. Hristos se rodi, pomaže Bog, draga Radmila, dobro vam došli. Mir Božji, vaistinu se rodi, želim vam sve najlepše u novom letu 2022. i želim da vam Bog da i dalje ovoliko nadahnuća, ovoliko pameti, ovoliko rodoljublja koliko vi na vašim radiotalasima redovno našim slušalcima šaljete, odašiljete, možemo da kažemo, i zbog toga sam ja vaš veoma, veoma revnostan i gost koji se odaziva na svaki vaš poziv. Hvala vam. Hvala vam od srca. Zaista predivne reči u naše izuzetne gošće. Često slušamo i gledamo je na TV emisijama, ali i u radio emisijama. Naravno, čitamo knjige koje piše, govorili smo i o tome. Sada, posle više od 80 godina, tačnije posle 80 godina od stradanja srpskih zarobljenika u logorima Norveške, gde je odvezeno preko 4000 zarobljenika kao ropska radna snaga, evo neke veće priče i evo filma. A mene zanima da možda prvenstveno krenemo od toga kako ste se vi kao akter u ovom filmu našli i u ovoj priči, jer to govori da vam je ova tematika poznata, iako se u našoj javnosti uopšte ne stavlja u prvi plan i nikada nije bila zastupljena. Ovo je nešto totalno novo i ekskluzivno. Hvala vam, ovo je upravo za vašu emisiju ekskluziva. U kom pravcu? Naravno, žrtve ne mogu nikada biti ekskluziva, ali istina o njima zaista mora da bude ekskluziva i mora da bude ispoštovana. Ja želim da kažem da najpre nešto o ovome filmu, pa onda i o mom učešću i doprinosu. Naravno, ja sam u filmu kao istoričar pozvana da kažem ne samo statističke podatke, oni su uvek šturi, mnogo su strašnija stradanja koja su doživeli naši Srbi i njihove porodice koji dan danas zbog toga i tuguju i pate i tako dalje. Ja želim samo da kažem da je čovek koji je zaslužan za pokretanje ove teme naš zemljak Branko Dimeski Dimović. On je književnik, istoričar koji je od 2008. godine naravno izbeglica sa Kosova i Metohije i živi u Norveškoj. Naravno, bolele su ga sve istorije i stradanja našeg naroda. On sam je pronašao, stradanja svoje porodice kroz naseljavanje porodice u staroj Srbiji, današnjoj Makedoniji. Pa time je na neki način preko dokumentacije rešio i da svoje prezime vrati na pravo srpsko prezime Dimović i mi ga u tome jako podržavamo i želimo mu svakog dobra i uspeha u tome. On je došao na tu ideju da napravi film o stradanju Srba u jednom zloglasnom nacističkom, koncentracionom logoru. To je logor Karašjok. To je bio specijalno logor za Srbe. Međutim, ja moram da kažem da je on zaista naišao na veoma ljudski
divan odziv i podršku u jednom divnom također istoričaru, ali Norvežaninu. To je Knut Flovik Toresen. I on je napisao 15 knjiga, nećete verovati. To je čovek koji je poznat po knjizi koja se može i kod nas da nabavi, koja je prevedena na srpski, U Norvešku u smrt. Da, izdavač je bio ovde Katena Mundi. Tako je. O stradanju Srba upravo u Norveškoj i u norveškim logorima. Ja moram da dodam i režisera. To je Kjetil Palmskvit, koji je također veoma ljubazno se odazvao da odradi ovaj film. Zašto vam kažem da je to veliki napor? Film se snimao u Norveškoj, pa se onda snimao kod nas u Srbiji. On još nije završen, zato što će u februaru, gospodin Knut da dođe ponovno ovde. Oni su bili pre 2-3 meseca kad sam i ja učestvovala u snimanju filma i bili su u decembru. Snimali su ovde na lokaciji. Jeste, znači u Beogradu, u Pančevu i u Nišu. I ja moram za Niš da kažem da pomenem jednog istoričara također iz Niša, profesora Đorđa Bojanića, koji je kako da kažemo, suorganizator svega ovoga što se dešavalo na teritoriji Srbije. On je bio spiritus movens, znači i čovjek koji je fizički bio stalno sa tom ekipom snimatelja i autora i pomagao im i pronalazio, znači, ljude, porodice žrtava naših Srba koji se nisu vratili ili koji su se vratili sa strašnim posljedicama i vodio ih, znači, i u Niš i u Pančevo i ovde u Beograd. Ovaj film je vrlo interesantan zato što je prvi posle 80 godina koji tretira stradanje Srba. Znači, do sada su nam pričali da su to bile pretežno žrtve Jugosloveni. Ja nemam nameru da opovrgnem nikada istinu, ali ako smo mi došli do nekih procenata, znate, koji sami govore za sebe, iako je veoma ružno, ja ne bih želela da me naši i vaši slušalci pogrešno shvate, o žrtvama ne treba govoriti u procentima, ali mora se otkloniti nešto što kod nas živi kao 80 godina kao istina. Iz naše zemlje, i još ću vam reći odakle, je odvedeno 4268 ljudi, od čega je 93% stradalih Srba. Imate 4% muslimana, 3% Hrvata i ostalih 0,0 i tako dalje. Izvinjavam se, ne može žrtva da bude ostala, svaka žrtva je važna, vredna i moj niski poklon svakoj žrtvi o kojoj govorimo. Međutim, jako je strašno kad vi znate da su 50% to bili Srbi koji su odvedeni sa teritorije Srbije. 48% su to bili opet Srbi sa teritorije nezavisne države Hrvatske. Da, čak kaže iz Jasenovca koje su iz NDH isporučivali da budu tamo. Upravo to hoću da kažem. 2% im je nedostajalo, pogledajte kakva strašna reč, da bi popunili 100% kapacitet radnih logora. I oni su te ljude doveli iz Jasenovca. Međutim, oni nisu bili sposobni za rad u tako strašnim uslovima i oni su ih vratili, ali ne u slobodu, nego ponovno u Jasenovac. To su neki strašni podaci koji su mene kao čoveka izuzetno potresli i ja sam 3 puta bila znači duž Norveške na svim tim stalazima, kako se oni kod njih vode. To je stalag 303 u Lillehammeru, 380 u Uppsali, 322 u Kirkenesu, 330 u Narviku, pa onda imate znači spomenike koji su podizani i tako dalje. Međutim, zašto vam ja ovo govorim? Ja sam jedini učesnik u ovome filmu koji je obišao sva ta stratišta. Naši ljudi, istoričari su divno govorili, naše kolege koje su sve to pripremile su možda bile na jednom, na 2 mesta. Ja sam želela da to na neki način obiđem iz humanitarnih, a i diplomatskih, znači, obaveza. Kada je to bilo? To je bilo 2012. 13. 14. i moram da vam kažem da je zajedno sa mnom bila ruska delegacija i vrlo interesantno u Oslu spomenik koji se nalazi žrtvama, Rusima žrtvama, se nalazi jedno 7 metara dalje od našeg spomenika. Vidite da ništa nije u životu slučajno. Od tog monumentalnog i velelepnog spomenika koji su Rusi napravili svojim žrtvama, ja polako peške odlazim do našeg spomenika
I naravno budem strašno pogođena zato što taj naš spomenik je jedan kamen, jedna stena, ispred koga je samo zemlja, nema ni jednog cvetka. Nažalost, ja sam bila jedina Srpkinja i otišla sam da kupim cveće, 150 saksi ja sam sama lično kupila, da ne mislite sad da ja nešto o sebi govorim, to treba tako da se uradi. Rusi su mi nudili da i oni učestvuju, ja sam rekla ne, ovo je moja dužnost i moja obaveza prema mom srpskom narodu. No, nije to suština priče. Suština priče je da se tada naši diplomatski predstavnici nisu odazvali mom pozivu, da sam ja bila sama, da mi je bilo utoliko strašnije i teže, vidite i sada teško govorim, i govorila sam na radio Oslu, na televiziji Oslo, vrlo oštro sam govorila, vrlo istinito, i to su zapisi koji su ostali, znači, tamo. Na neki način su naše kolege došle do toga i zbog toga su me i pozvali u ovaj film. Ja moram da kažem da je naš Knut, naš divni brat, Norvežanin, istoričar, jedan čovjek koji je visoko moralan, to je čovjek koji apsolutno zaslužuje da mu kažemo ogromno hvala, pored našeg Branka Dimovića, i moram da vam kažem o veličini tog čovjeka, sve će vam biti jasno kada vam kažem da na mišici svoje ruke on ima istetoviranog Gavrila Principa. Ja ovo ne govorim na pamet, ja sam ga pitala da li mogu u vašoj emisiji to da kažem, on mi je dao odobrenje i voljela bih kad on dođe ponovno u Srbiju da ovdje gostuje kod vas. On je izuzetno rečet, govori i srpski i divan je čovjek, i on je rekao da je to za njega najveći heroj u borbi za slobodu. Ja mislim da više ništa ne treba reći o tom čoveku. Srbin duhom 100%. Tako je. I upravo tom čoveku pripada zasluga što je Ministarstvo za odbranu Kraljevine Norveške prihvatilo da pomogne finansiranje tog filma. To je prava šema i pravi ljudi. I možda je pitanje koliko bi još čekali na taj film da se to nije dogodilo. Tako je, ali zahvaljujući i našem Branku, a kasnije, znači, i ambasadi Srbije, koja je sada nova, naravno, to nije više ona ambasada koja nije sa mnom htjela da izađe na naša stratišta, i ponovno podcrtavam našeg Đorđa Bojanića, koji je zaista za sve ovo u organizacijskom smislu i zaista patriota veliki pomogao. Crkvena opština u Oslu, to je crkvena Svetog Vasilija Ostroškog, se također pridružila, pa zatim Savez srpskih udruženja, pa opština Palilula iz Niša, pa Novosti, pa sajt Srpska istorija koji vodi također naš Đorđe Bojanović, i mogu da vam kažem i vlasnik televizije Kopernikus, gospodin Zvezdan Milovanović. Ja volim uvek da istaknem, znate, sve ljude koji su zaslužni za bilo kakav projekat koji je pozitivan, a ovo je zaista jedan pozitivan projekat i ja želim da on uspe. Zašto? Zato što on ide na proleće, odnosno do kasnog proleća, u svetsku premijeru i bit će na svetskom nivou prikazan, i to je veoma važno i veoma značajno za naš srpski narod i stradanja koja o njemu ne znamo. Zašto ja ovo ovako hoću da kažem na takav strašan način? To su bili radni logori, ali ne zaboravite da je tamo temperatura bila -50, da su ti ljudi radili do pojasa goli, bez obuće, znači bosi, da je najbrojnija starost bila od 15 do 24 godine. Strašno. Da su odvedeni i intelektualci, i đaci, i studenti, i radnici, i privrednici, i poljoprivrednici, znači sve što je bilo jako snažno i radno sposobno. Radno sposobno, da. To mora da se kaže zato što za zarobljenike koji su bili, znači, Srbi, a krivica im je bila upravo ta naša nacionalnost, a posebno za fašističku NDH, to moramo da kažemo, bilo je dovoljno da ste Srbin, da budete okrivljeni, uhapšeni, odvedeni u logore smrti. To nisu bili radni logori, odmah da vam kažem, to su bili logori smrti u koje su tako je odvođeni ljudi da se nikada ne vrate, i ja bih rekla da je to bila kasapnica na skandinavski način. Prvo su ti ljudi bili robovi, a onda grobovi. To je strašno. Ja odgovaram za sve ove reči koje kažem, jer ako znamo da su u tim logorima, ja sam vam nabrojala neke, mogu kasnije i da proširim, stradali samo Srbi i Rusi.
sve će vam biti jasno. Znači, nekako nam liči ovo o čemu pričamo možda i na današnju situaciju. Rat protiv pravoslavlja. Mi to sa vama stalno pričamo. Tako je, tu se ništa ne menja pod kapom nebeskom. Apsolutno, apsolutno. Ja moram da vam kažem da je preživelo samo 991 Srbin. Od 4268. Da li možete da shvatite tu golgotu? To je bila loša odeća, hladna klima, malo hrane, slaba hrana, težak rad, bolesti, brutalno ponašanje osoblja, stražara, streljanje i vešanje. Ali ja moram ovde da kažem jednu situaciju o kojoj ljudi ne vole da govore, sve tako pod nekom, znate, maskom da nekoga ne uvredite. Ne možete uvrediti istinu. Samo onaj ko traži istinu, on se nje ne boji. A svi oni koji je sakrivaju, oni lažu, oni kradu, oni krivotvore istoriju. I mi se moramo kao Srbi protiv toga izboriti. Ne samo boriti, nego izboriti. Slušajte, pojedine kriminalce koji su oni upotrebljavali kao kapoe, to su bili mahom Hrvati i ljudi iz Bosne. Ja ovde moram da pomenem Stefana Talismana, kasapina i boksera iz Zagreba i njegovog pomagača Bosanca Aliju Lelića, koji su bili predradnici i oni su najviše zlostavljali naše zarobljene Srbe. I obavezno su oni kod Nemaca, odnosno kod Norvežana, nacista, naravno ne govorimo o celom narodu, bili ti koji su tako kotirali kao kapoji. Međutim, ja moram ovde da kažem da je norveški narod bio na strani Srba, da je to narod koji je plakao, koji nije smeo da pomogne, da se razumemo, znate. Pa su onda stariji ljudi decu svoju slali. I to je velika hrabrost, znate, koja su nosila hranu i stavljala pod kamen Srbima koji su radili u kamenolomima. Ne zaboravite da su Srbi radili sve ove puteve kojima se sada hvale Norvežani, da su to ekstra, da su to moderni putevi kojih mi nismo imali jer smo mi ratovali. Nama su uništavali puteve, piste i tako dalje, a tamo su odvodili naše Srbe da naprave besplatno i da daju život za to. Puteve. Tako je. Znači, taj narod je preko dece svoje i naše kolege i Norvežani i Branko su našli tu decu koja su sada odrasli ljudi i sećaju se svega i koji plaču i dan danas nad sudbinom takvih divnih Srba, kako su oni rekli, koji su im davali, vi znate sami i u nemačkim logorima, nemačkoj deci, tako su i oni toj deci davali ono što oni nisu imali. To su neke stvari koje su strašne i veoma će biti potresan film, bit će ga teško jako gledati, jer su cela ekipa glumačka, odnosno, ne možemo reći glumačka, režiserska, ajte tako da kažemo, je kontaktirala i potomke tih stradalih ljudi. Pa će to biti, znači, svedočenja da im je ostala kašika, da su im ostale neke čarape koje su ljudi pleli, parali svoj džemper da bi napravili sebi papuče ili one vunene čarape da ne bi bili bosi na snegu i ledu. Mislim, to su strašna stradanja. Mene jako čudi i jako sam potresena što o tome nikada niko nama nije pričao. Tako je. Pa se samo iznenadimo kada čujemo podatke kako skoro u svim državama Evrope postoje srpska i vojnička i zarobljenička groblja i mi se pitamo kako. Evo sada slušamo jednu priču na koji je to način se događalo. Evo imate jedan, recimo, logor Bajsfjord, gde je umrlo i ubijeno 83% Srba. Spomenik u Usenu, gde je 630 Srba izgubilo život u gradnji puta, a zatim ponovno još dovedeno 446. To su bili samo logori isključivo za Srbe. Ja sam upoznala jednu divnu porodicu, Milićević, koji su iz Vršca, a vama će biti jasnije o kome govorim, to je porodica Zrenjanin. Žarko Zrenjanin, po njemu se zove danas grad Zrenjanin. To je bio ujak našem, odnosno brat od supruge, a kasnije i ujak dvojici jako poznatih naših Milićevića, Čedomir Milićević, koji je stradao upravo u ovome Uzenu, jer je od njega su napravili ledeni stub, posipajući ga vodom ledenog napolju dok je on radio. Taj čovjek je ostao zamrznut kao ledeni stup. Užas. To je strašno. Znači, to su primjeri
upravo iz praktičnog života. Mi ne pričamo sada o nekim hipotetičkim, stradanjima, pa da neko time manipuliše koliko je stradalo, kako je stradalo. Mi smo našli ljude, svedoke i otoliko će film biti strašniji. Da, i da razumemo, dakle, to nisu radili Norvežani, nego Hrvati koji su tamo bili i Norvežani nacisti, naravno. Nacisti, neki mali broj, uglavnom sve pod pokroviteljstvom Nemačke. Tako je. Ne zaboravite da je recimo jedna Danska kapitulirala za jedan dan, 5. novembra 1940. godine. Da je Norveška za 2 meseca potpuno kapitulirala, uništana joj je recimo cela avijacija, nije bilo nikakvog otpora. To su stvari koje treba pričati, znate? Sad mi možemo to da gledamo iz raznih uglova. Istorijski, politički, geostrateški, geopolitički, ali nema opravdanja, mi smo se ipak pobunili, mi smo dali otpor. Razumete? Te države koje nisu dale otpor, pitanje je da li i kako možemo da govorimo uopšte o antifašizmu u takvim državama. Ja odgovorno ovo tvrdim, jer sam istraživala, bila na licu mesta. Ne zaboravite recimo stradanje Rusa. 100.000 Rusa je odvedeno u norveške logore. Tamo je umrlo 14.000 ljudi, umrlo. Od toga 1400 žena i 400 dece. Hoćete mi reći da su deca bila sposobna da rade u takvim logorima? Gde su pokupljena ta deca? Zašto samo Srbi i Rusi? Zašto? Veliko pitanje na koje možemo da damo razumne odgovore. Mi koji to razumemo imamo empatiju prema tome, ali ne može fašizam koji se opet vidite digao to da vam opravda. Oni sada rade ipak reviziju i falsifikovanje istorije. Kao i uvek. Strašno. Šta se dogodilo na tim prostorima sa posmrtnim ostacima, sa svima onima koji su umrli u tim logorima ili na mestima gde su bili radna snaga? Mnogi su umirali pored puta radići te puteve. Pa niko o njima nije vodio računa. Kako sahranjivanje? To su bile masovne grobnice, to su bile sklanjanja jednih tela, dovoženja drugih, zato je i toliki ogroman broj, znate, jer ne možete to da izdržite mnogo. To zaista treba biti fizički prvo jak, drugo psihički morate biti jaki da znate koliko možete, ne znate koja vam je granica dok ne dođete u iskušenje. Bog nam svaki dan daje neka iskušenja, znate, mi to mislimo, zašto kažnjava? Ne kažnjava. On vas ispituje koliko možete da podnesete. Koja vam je granica? Šta i preko koje granice ne možete da podnesete, znate? Pa onda kažemo da je čovjek slab. Pa nije, mi smo svi različiti. Svaki čovjek je jedna planeta. Ono što je nekome strano, vama je strašno i obrnuto. I kad tako gledamo, mi onda moramo da znamo da su to bile masovne grobnice. To su bili logori za uništenje pravoslavlja. Ja to tvrdim odgovorno. Evo vam put E6 i železnička pruga kroz guberniju Norrland, gde su bili najužasniji uslovi. Oni i danas postoje u takvom, upravo takav izgled kakav su napravili Srbi. Tamo. Ništa se nije promenilo. I onda mi, znate, osobina koja meni najviše smeta kod nas Srba, to je divljenje strancu. To je, po mom mišljenju, to su Skorojevići, ljudi koji pate kako je tamo negde divno. Znate? Poštuj, ne kažem ja, ali moraš... Svoje voli i divi se svome. I na svome da radiš. A šta smo mi mogli za te 4 godine? Izgubili toliko stanovništvo. To stanovništvo radilo negde drugde i onda su ljudi moderni, pametni, savremeni, a mi smo negde divljaci i tako dalje. Ja se jako protiv toga borim. Tako je. Moram da vam kažem da su Rusi imali, na primjer, 212 logora za Ruse. 212, Svetlana. 250 mesta je označeno gde su velike te jame o kojima vi pitate, gde su bačene žrtve. 250 jama. A Rusi su napravili 63 spomenika. Svaka im čast. Oni zaista cene svoje imaju žrtve. Kulturu sećanja mnogo veću ali moram da vam mi. kažem da recimo Norveška, znate koji dan slavi kao dan oslobođenja svoje države u Drugom svjetskom ratu? 24. oktobar 1944. godine, kada su je oslobodili sovjetska armija, koja je u oslobađanju Norveške izgubila 20.000 vojnika. Hoćete mi sada reći nešto o pravoslavcima i njihovom shvatanju žrtve?
Znači, taj pravoslavni narod je oslobodio onaj narod koji je ubio njegovih 14.000 ljudi, odveo 100.000 ljudi i sada se ne zna koliko je vraćeno. Da predahnemo od ovih podataka, da čujemo reklame i nastavljamo razgovor. Prijatelj frekvencije, agencija Prosperios. Nemaš puno vremena, a treba da registruješ auto, posetiš knjigovođu i platiš račune. Uštedi vreme i prosperiraj. Obavi sve na jednom mestu. Prosperios. Agencija za registraciju vozila i knjigovodstvene usluge Prosperios. Poručnika Spasića i Mažere 14 Žarkovo. Uz kompletnu registraciju vozila. Poklon, pomoć na putu 069 65 6515. Prosperios.rs. Sve na jednom mestu. Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum radiju. Danas je naša gošća profesor akademik Radmila Tonković. Naša gošća je i prva žena vazduhoplovni novinar i vazduhoplovni urednik na Balkanu u časopisima Aeromagazin, Naša krila i Moma glasnik. Novinar, prevodilac, između ostalog dobitnik je diplome i zlatne medalje Saveza novinara Rusije. Prva je i jedina žena nosilac počasnog zlatnog letačkog znaka pilota PV i PVO Vojske Srbije i dobitnik počasnog paradnog oficirskog vazduhoplovnog bodeža. Danas razgovaramo o stradanju Srba u koncentracionim logorima Norveške. Da podsjetimo, snima se film, biće svetska premijera na proleće, snimao se u Norveškoj, ali i na našim prostorima uz pomoć ljudi i našeg porekla, ali i odgovornih Norvežana. Biće zabeleženo o stradanju naših predaka u logorima smrti u Norveškoj, o kojima mi nismo gotovo ništa znali. Draga Radmila, možda da kažemo, kada govorimo o ovim logorima, gde je zapravo najviše sahranjeno Srba, koja su to mesta i o tim spomen obeležima, koliko su danas ona posećena i šta danas radi diplomatija po tom pitanju? Pa znate kako, naravno promenila se diplomatija od tog vremena kad smo mi prvi puta otišli. Ja moram ovde da kažem da smo mi napravili, ja govorim mi, delegacija u to vreme u kojoj sam jedina ja bila Srpkinja. Mi smo otišli da posadimo Jorgovane sećanja. I izdali smo i knjigu, evo žao mi je, vaši slušalci ne mogu da je vide. Prelepa je, slike ćemo da vide. Jeste, to je Beli Jorgovan koji se naziva Bela Arktika, a posvećen je upravo žrtvama koje su ostavile svoje živote u Norveškoj, znači u norveškim nacističkim logorima. I ja moram da vam kažem da je... To je nova vrsta za sećanje na njih, tako da kažem. Tako je, specijalno odgajena. I s obzirom da sam ja član Međunarodnog udruženja Lajlak iz Rochestera, ovom prilikom su oni, znači, taj Jorgovan pokrenuli, Rusi prihvatili i mi smo otišli da posadimo taj Jorgovan na sva ta stratišta, odnosno spomenike, odnosno mesta gde su bili logori i to je bilo jako potresno, o tome je jako teško pričati. Ovaj film koji ide, on govori o logoru Karašjok koji je postojao sve vreme Drugog svjetskog rata. To je strašno i to je bio najstrašniji logor za, možemo da kažemo, uništavanje Srba i ja sam tom prilikom kad sam govorila i na radio Oslu i na televiziji, a evo i ovom prilikom sa vama hoću da kažem da Norvežani ne treba da vode svoju decu na časove istorije u Auschwitz. Oni svoju decu treba da vode na mesta gde su stradali naši ljudi, znači Srbi i Rusi, i da njima pokažu šta je bilo i kakva je istorija bila za vreme Drugog svjetskog rata pod nacistima, naravno Nemcima, ali je bilo i nacista Norvežana koji su to podržavali. Ja moram da se vratim na taj Bajsfjord koji je postojao, pazite, samo 4 meseca, a bio je isključivo za Srbe i sa stopom smrtnosti većom od Auschwitza. To je najgori logor u Norveškoj. Pazite, samo za 4 meseca. Veoma je strašno što su, na primjer, ako istoriju pratimo Norveške, ona je u Prvom svjetskom ratu bila neutralna. U Drugom svjetskom ratu ona se proglašava neutralnom, ali je Nemačka munjevito okupirala za 2 meseca. Uništivši joj pri tome svu avijaciju na zemlji, ja sam to rekla, jel? Da. Danas je ona članica NATO pakta, ali 1994. godine ona odbija da pristupi kome? Evropskoj uniji.
i Ujedinjenim nacijama. Mislim da tu istoričari imaju jako mnogo materijala i posla da nam neke stvari objasne i mislim da smo mi preko tih nekih stvari nekako na naš srpski način, znate, ćutanjem i zaboravom, koji je gori od prave smrti, to je druga smrt kad vas neko potpuno zaboravi. Ja se zbog toga trudim da ovo sve što je istorijski vrlo važno mora da se razjasni, mora našoj novoj generaciji da se objasni, mora da se kaže razlika između nas koji smo spremni da oprostimo, pa čak i da zaboravimo što nam nije. Treba da praštamo, ali ne samo da zaboravimo. Ali oni moraju da naprave razliku između nas kao takvih i onih koji niti hoće da oproste, niti hoće sebe da pokaju, da se pokaju za to što su uradili, nego još se poprave, nego falsifikuju, izvrću istoriju i na neki način manipulišu brojkama. Mene te brojke kao žrtve jako potresaju, znate, mi to imamo i sa našim stradanjima u Jasenovcu, mi to imamo u savremenoj istoriji gde nam prodaju neku drugu priču, u nekim ovdašnjim i skorašnjim ratovima i tako dalje, pa onda imate stradanja koja nisu apsolutno postanu logična, znate, kad neko nešto priča sa druge neke strane, onda počinjete da sumnjate ako vi to sve ne znate. Zbog toga je na našim istoričarima velika odgovornost i velika uloga da objasne našoj deci sve šta se dešavalo sa našim narodom. Tako je. Ja moram da kažem da što se tiče mog boravka u Norveškoj, ja sam tamo odlazila i pri pisanju moje knjige koju smo mi ovde kod vas predstavili o ženama letačima celog sveta i ja sam upravo pronašla u Norveškoj na neki način ono što i oni nisu znali, a to je da je prva žena pilot bila Gitsen Jakobsen 1929. godine. Imala svoju privatnu kompaniju, komercijalni je pilot bila i tim povodom sam upoznala jednog divnog čoveka, pilota norveškog, Atle Skardsena, koji je bio pilot aviokompanije SAS iz Stavangera i koji već dugi niz godina istražuje sudbine, pazite, zarobljenika u koncentracionim logorima Stavangera, ukupno njih 16, koji su radili na najtežim poslovima, na strašnim minusnim temperaturama, rekli smo, gradili puteve, rudnike, vojne objekte, smrzavali se u teškim oslovima, gladni, bosi i nazvani su krvavim. A te represalije su nad njima provodili i nacisti Norvežani. On je napisao jednu sjajnu knjigu Krv i suze, koju ja imam, Blog or Tarer, o sudbini zarobljenika, što je podvig jednog civilnog pilota, recite stranca, civilizacijski podvig. Šta ja hoću ovim da kažem? Ja ovde hoću da kažem da što god su ljudi više prosvećeni, što god su više elitistički obrazovani i rade takve profesije, da su oni veće kosmopolite, veći rodoljubi i veći branioci istorije nego oni koji su to po nekom pravilu službe ili zanimanja ili obrazovanja i tako dalje. Tako da je na nama svima pojedinačno obaveza da se borimo za istinu, da je dokumentujemo, naravno. Sve što je dokumentovano ruši i tabue, i laži, i izmišljotine, i falsifikovanje. Tako je. Sada kad slušamo ove priče, razmišljamo na hiljade kilometara od naše zemlje stradali su naši preci. Moramo da postavimo to pitanje, postoji li mesto na ovoj planeti gde srpski narod nije stradao? Nije to zato što mi nismo dobri, nije to zato što mi to zaslužujemo, to je samo zato što smo na Hristovom putu ostali, što smo pravoslavni i time smo trn u oku mnogima, što volimo pravdu i slobodu i ne želimo da budemo pokoreni i ne želimo da menjamo svoju veru, a posebno ne za večeru, zato i stradamo. Tako je, draga Svetlana. Ja moram da vam kažem da kad pogledate život sa filozofske tačke gledišta, znate, biti apsolutno slobodan deluje nemoguće, ali ako čovek iz raznih uglova posmatra život, on može doći do filozofskog zaključka da se isplati boriti za apsolutnu slobodu. Ako vi možete za sebe da kažete da ste vi apsolutno slobodan čovek, onda vam niko ništa ne može. Najstrašnije na svetu jeste kad čovjek ima u glavi mrak i strah. To su dva
osjećaja, to su dve pojave koje čovjeku suzbijaju racionalno razmišljanje. Da. A kad racionalno razmišljate, vi morate doći do istine. Možda ne znate svaki put istinu, ali ako tragate za istinom, ako želite da istinom pokažete koliko je vaš narod stradao, vi ćete doći i do uzroka. A uzroci nisu tako nejasni, oni su kristalno jasni i mi ih možemo naći na svakom koraku, ali ako se trudimo. Tako je. Ali ako kažemo da nećemo da se vraćamo u istoriju i tako nam savjetuju ovi naši zapadni neprijatelji, da zaboravimo prošlost i idemo u budućnost, pa kakva vas budućnost čeka ako ne znate ko ste i šta ste? Ako zaboravimo našu prošlost, nećemo biti oprezni da znamo šta nam oni pripremaju u budućnosti, jer su uvek sve isto radili i uvek se istorija ponavljala. Ne smemo da zaboravljamo. Ne, nikako ne smemo da zaboravljamo. Posebno postradale pretke, posebno one koji su pali za slobodu. To je naša dužnost i naša obaveza. Bez svih onih koji su se borili za Srbiju, nas danas ne bi bilo i mi to ne smemo zaboraviti. I naravno odati dužno poštovanje svima koji su stradali samo zato što su Srbi, samo zato što su pravoslavni, to su naši preci. Tako je. I ja bih samo na kraju vaše emisije, pošto nam se bliži kraj, poruku jednu dala svim našim obrazovanim ljudima. Treba pisati, treba dokumentovati, treba snimati, kao što vidite, filmove. Meni malo teško, znate, da ljudi iz inostranstva bolje razumeju i hoće da snime film o našim stradanjima, a mi 80 godina i finansiraju to, a mi čutimo. A šta finansiraju naše institucije? Koja stradanja srpskog naroda i gde ide novac? Zar treba pre da ide za ovakve stvari? To ne smemo da zaboravimo. Nikako. I to ne smemo da dozvolimo. Ja bih se ovom prilikom zaista zahvalila na našem divnom zemljaku, gospodinu Branku Dimoviću. Evo, ja više neću da govorim Dimeski, pošto čovek zaista ne traga više, nego je našao dokumenta gde su njihovo prezimene prebačeno u Dimeski, i našem divnom Knutu, prijatelju iz Norveške. I hvala mu što on nema dilemu da li je Gavrilo Princip heroj ili nešto drugo, a naši vajni istoričari pokleknu pred naletom fašističkih, tumačenja zašto i kako i u šta je pucao Gavrilo Princip. Pa pucao je u neprijatelja, a ostvario slobodu. I hvala Knutu što nosi istetoviranog našeg Gavrila Principa na svojoj ruci. Veliki je čovjek. Tako je, tako je. Velike Srbe ne smemo ni mi da zaboravimo. Oni su nam pokazali kako treba da se bori, da je sloboda najvažnija. Važnija i od života posebno u ropstvu. I tako to ne smemo da zaboravimo. Ali ima, znate, ljudi, ja ovom prilikom opet na kraju emisije moram da istaknem i našeg istoričara, profesora Đorđa Bojanića iz Niša, koji je nedavno napisao jednu sjajnu knjižicu o stradanjima Srba, znači sa veoma jakim podacima. Ja mislim da vi znate za tu knjigu, ja sam mu bila i recenzent i neko ko je malo kontrolisao sve to i propratio da bude lepše napisano i tako dalje. Mislim da je taj čovek zaista u svojoj jednoj percepciji stradanja Srba dostigao jednu tačku ispod koje više ne može. Vidite, njemu treba da zahvalimo što je primio sve ove ljude, što je sve ovo organizovao i po snegu, i po ledu, i po kiši, i našao sve nas da u tom filmu svedočimo i zaista bez takvih, 2-3 čoveka, vidite, napraviše divan film. Dovoljno da otkrije jednu veliku istinu o stradanju ne malog broja Srba u logorima smrti u severnoj Norveškoj, gde su ih fašisti, Nemci odveli, ali i slušali smo kojih je sve zlostavljao. Neka im je slava i hvala, zaista neka počivaju među anđelima, nemamo drugo šta da kažemo, jer oni jesu anđeli i da nije bilo žrtava srpskog naroda, nas danas ne bi ni bilo. Hvala im. Tako je, tako je. Hvala vama, draga Radmila, za učešće u emisiji, za ovaj razgovor. Očekujemo na proleće film, ali se nadamo i da će biti još filmova i još knjiga na ovu tematiku. Izuzetna vrednost je ovog prvenstveno što je to prvi film koji je snimljen i koji se još uvek snima o stradanjima Srba u logorima u Norveškoj. Čekamo film da se
u što većem broju pogleda, da što više nas zna, što više govorimo o ovome i pišemo, kako ste vi rekli, da istražuju, da pišu knjige i istoričari, naučnici, novinari, svako može da ovu temu na svoj način iznese, da skinemo ovaj veo zaborava. Trajao je 80 godina. Mnogo dugo. Oni su zaslužili da se danas govori o njima i da se ne zaborave. Hvala i vama. Hvala vam puno. Dragi radio prijatelji, bila je ovo emisija Pomaže Bog narode moj. Govorili smo danas o stradanju Srba u koncentracionim logorima Norveške. Naša gošća je bila profesor Radmila Tonković, akademik, pisac, filozof, novinar, filolog, istoričar vazduhoplovstva, predsjednik je Saveta Srpske asocijacije diplomaca ruskih univerziteta. Naša gošća je dobitnik počasnog pilotskog znaka civilne avijacije Ruske federacije, počasne gramate za dugogodišnji doprinos popularizaciji i razvoju svetske avijacije Kremeljskog puka ruskog predsjednika. Također je imenovano za počasnog člana Vojno-naučnog kulturnog centra oružanih snaga RF, nosilac ordena PVRF. Šta da kažem na kraju? Ne zaboravite stradanja naših predaka, da više saznamo o istoriji koju su skrajnuli, ne smemo da je zaboravimo. Eto, čuli smo da mnogi Norvežani, pored našeg pisca koji priprema ovaj film, pišu o ovome i učestvuju da se ova istina sazna, da ne zaboravimo da je bila već knjiga na ovim prostorima u Norvešku, Smrt Knuta, Norvežanina, koji je opisivao naše pretke koji su tamo stradali. Na krvavom putu su koračali iscrpljeni, izmučeni Srbi, pevajući marširala kralja Petra Garda. Čitam upravo ovu rečenicu da dočarate taj duh onih koji znaju da idu u smrt i na stradanje, a koji su kroz ove stihove govorili šta je za njih najvažnije i najsvetije, njihova vera, njihova kruna, njihova otadžbina. Zato otadžbina danas u miru ne sme da zaboravi stradanje svojih Srba, a priču o stradanju Srba tokom Drugog svetskog rata u Norveškoj publika u Srbiji treba da vidi na proleće kada se planira premijera ovog filma, ali i na svetskom nivou. Ovo je bila emisija Pomaže Bog narode moj. Jedinstvena radio emisija Pomaže Bog narode moj. Bavi se pravoslavnom kulturom i duhovnošću i istorijom srpskog naroda. Ozbiljna emisija i ozbiljne teme. Ponedeljkom i sredom od 9:15 do 10 časova. Autor i voditelj emisije Svetlana Bogdanović.